Anyang laki din! Agva-vlog mo't gaya mong dakwin ni kinilakay na, Mari Karen. Anya nga iti ibublog da, Mare. Agkantada sa da i-video. Isuti ipopost da iti Facebook. Amo daya ti agkanta. Diyak amo ano boses da nga ta tinangag ko, wano, lipsing lang. Kita man, Mare. Madamdaman to. Agpa-loadak pa'y. Nag-expire nga minun ti load ko, Mari. Adda-load ko, Mare. Ibagam, no anya ti Facebook account apang ipuposan da. Tabuyaak man ti bagbagam, Mare. Dahito ni Mari. I-search mo laangan. New Facebook account na rin ta. Martin Queenie Vlogs tinaganda, Mari. Feeling vlogger damat. Anya langkit din dagita nga agasawa. Awan ti amoda pagtrabahuan daya. Iso akum kumpormimot ng ti mapampanunot da nga aramida. Mare, anya nga iti makunam iti impabuyak kan ka. Kasla lipsing mat, Mare. Isumot lang ti atap ko, Mare. Anya ko mga iti amuda kita nga agasawa. Amok ti boses da. Ngamjak pa'y idanangag nagkanta, Mare. Agure ka. Kunak man no agtrab-trabaho da ijay syudad. Isumat lang ti amok, Mare. No adda trabaho da ijay. Apay nga agkankantada pa'y lang. Apay ang masapol pa'y lang ag-vlog ng agasawa. Saan siguro nga umanay ti suswil doon da pagbiyagan da, Mare? Agure ka. Agsalsala da pa'y sawit. Wun, adda na kiti ipopost da. Agsalsalad ang agasawa iti sangwanan ti kamera. Kas dala agbibisin, Mare. Nan, buyaag man dagiti vlog da inton madamdama. Aday talakay. Agsalsalad ang agasawa iti sangwanan ti kamera. Saan lang aday ta? Nag-joet da pa sada in-post iti Facebook. Mayat mo ti salad ang agasawa. Bagay damay. Na, kano nagtangkan ti bagbagida. Daggumpay to'y kantada lakay. Madlaw alipsing. Anya nga lakid din ay bakit. Buyaam lang. Sana masapul nga uyawom ida? Ay ibagbagaklaan ti pudnaw lakay. Ti amomi ka ni Marilisa kat agtrabaho da ijay syudad. Mas daw kami lang nga, hindi di makita mi agblablag da magaya man. Amang bakit. Saan ang masapul na pakibiyahang mami na makikita? Ipapudot mo mang kidi ti kape, tagkapeta. Kurang lang data iti kape. Aday bagak kada kayo, Tata Luisito. Anya na ita, Karen. Anya ti aramiden da Queenie kan Martin ijay syudad, Tata. Ijay, ti pagtrabahuan da. Apay ka na eh. Trabaho? Saan samat at trabaho ti aramiden da ijay, Tata? Adyat ka mo sawan. No kasta, di yu amaw no anya ti aramiden da ijay, Tata? Idiretso mga minin. Ano anya? Agbablog da, Tata. Agsalsala ken agkankantada iti sangwanan ti kamera. Inton kwan, i-post da iti Facebook. Sapay, kasla lipsing mo di kantada. No agsala damat, agpada da nagtangkan ti bagida. Diyak ka mo na ita. O, bit lang tayo pakita kada kayo, Tata. Amang ano panunutan niyo nga gulul budak. Anyat ko na, Mari. Impabuyam kini Tata Luisito ti video ti anak kan manugang na. Wen, Marilisa. Kat, anya nga ti reaction jay laki na, Mari. Kasla bumilim nga rod, Mare. Anya ko mga ti pagbiliban na ijay, Mari. Nabuyak ti salada. Kat nagtangken mo ti bagida. No agkanta na. Kasla lipsing pa'y, Mari. Ay, naku nampay, Mare. Luk-luk pun dalang ti bagbagida, Mare. Nakitam ka di ti baro a post da, Mari. Inkantada ti sikat akanta ita.
Ngam kasla lipsing manan sila. Ag-comment ka, Mare. Ibagam alipsing laang ti kantada. Ag-comment ka matlaang iti video da iti nagsalada. Ibagam ta nagtangken ti bagida. Tapno inton sumaruno, amudan ti aramidan da. Aywan amare, nasakit iti mata, ti kasta amapanda ipopos. Nagawid ka din dito, Alisa. Wan lakay, itaypay, apay ka de. Anya kay lakin di mat. Tunggal umay dito'y balay kat dakwi ni kan Martin nga agasawa. Titupi ko yun. Anya kumatida ka si Ijay lakay. Ay na, no di yung magustuhan ti pupus da. Di kay agbuya. I-block yu ita. Tapnawarin ti alo sa uyo. Dakas ayat ti agsuggest lakay. Para iti pagsayaatan da. Tapno ma-improve da pay. Anya lakit din. Ay lakay. Tapno ibaken ka. Sabali ti apahal kan suggestion ha. Nagaduki di ngay bagbagam dita. Lawan tinasayaat nga ibagayo. Agulimag kayo. Sana rin tamang uyaw iti diskarte ti sabali a tao ter aramiden nyo. Saan kayo mo't nga agsweldo di takay? Hello, Tatang. Nag-miss call kayo itay. Napuyak ngamin si video yaw ita asawa manakaw. Anya video, Tatang. Ay, tay vlog yo ha. Vlogger, kayong magayawan. Ha? Kinapudno na. Da kami ti agkanta iti kasar ti kaaruba tayo inton sumaruno abulan, Tatang. Lukas ta, agawin kayo dito yung lugar tayo. Wala, Tatang. Isupay mo ti iti da talent fee Mayat na ita nakaw. Ipanagkagyaw ka nagiti managdilaw akalugaran tayo. Akabailan nyo ba itagkanta? Lip-sync kung kunada ngamin dito ikal. Anya? Nagadwa sa o, nagiti managabali dinamuan ng vlog kayong agasawa nakaw. Aging gaita, kastada latta. Wag, nupay kasta. Di kay maupaya nakaw. Kasta talaga nagiti tattao. Ama nagabal. Amin agaraw yaw, dilawan da. Iramidan na kayo. Hindi pa kayo babay na niyaw. Di kay madanagan, Tatang. Uray anya pa'y ti bagbagada. Ituloy mi latta, ter aramiden mi. Anya din yawag ni Tatang, bakit? Nagsaludsud laeng may papaniti pa nag-vlog talakay. Amo na nga gawid ta intun sumaro no abulan? Lakay. Imbagakan ko na. Kat siyempre, naragsakan mo't. Mayat ka no agawid na. Managapal kung kunapay ni Tatang itay. Dagiti kalugaran mi Nakita da ka no ti vlog ta. Kat nagado ti madi ti bagbagada. Normal samot din ti kasta, bakit? Nga rod lakay. No siya, awan mo't ti bibiyang ko. Ituloy talata ter aramiden ta. Tinapatag kat awan ti badbad da kanta apada ta a tao. Nay, basaam na ito'y comment, bakit? Anya comment day talakay. Lipsing ka no ti kantata. Agraman ti naipo sa salata. Maditi comment da. Kita agman no asino ti nag-comment iti kastalakan. Aday ta niyo, Lisa, ni Karin mo't Jamaysa. isuda manan. Ay, anya lakit din dagita at tao. Awan samot ten tinasaya at nga aramiden dagita. Replyak ka di ba kay? Ay saanan, awan matlaang ti maganab ta. Bayam ta i-comment da no anya ti kayat da nga i-comment dita. Saan ta apa-apekto? Aramiden talat ta ti kabailan ta. Tapno ad-ad da nga agparikot dagita managapal. Adda kaming Tatang. Agtugaw kayo pa yan nakaw.
Lugan nyo ka din ay jay. Wen tatang, hulugan dayt na, ngam dandanimin fully paid. No kasta, adaba gaya mo ti service. Gimatang kami, tapno adda pag-service no kastang adda manen ti kasaran ang mabali na pag-sideline ng tatang. Ay way, taplosan kayo ang marigatan. Kinasarita yo ka din lang iti agkasar. Nagsarita kami iti chat laang tatang. Mapan kamin to iti ayan dainton malang. Gayam, mabalay na negosyo tagkanta. Un tatang, isumot ti may sa pangalalaan mi iti kwarta. Trabaho yung ay gayam bijesudan. Ang mga nuniyon masikasaw. Agtrab-trabaho kami lata tatang. Inayon mi laang ti vlog ta isupay met. Mayat na ita anak kaw. Dago sa makaurnong kayo, no nalaing kayo magdiskarte. Dua, ti source of income yaw. Imposible yan, di kayo makaurnong. Queenie, kaano pa nagawit kayo? Idi na minsan pa'y nga aldaw, Marilisa. Itaman pa'y analagip yu tinagawid. Una, tada kami tinala ti kaaruba tayo nga agkantay ti kasarda. Anya? Di mo nangagmaray? Da kami ti kayat damilan nga agkantay ti kalaysada. Kabaalan yu nga rod? Unmut iso nga rod anagwan kami idi nag-message da. No kasta. Talagang addalat tamo ti kaarubang agpilip iti talent da. Napauli ka Marilisa. Ha? Ay, awan matkit di, Queenie. Adala na lagip ko. Jay lugan ngay anak kaparada iti sangwanan ti balayo. Kukwayo day jay? Wen, lugan mi dayjay. Simple laeng. Talagang mas asenso da. Adabay gayam ti lugan da. Nasalaw ko ni Queenie di tadalan itay mare. No kasta, nagawid da gaya man. Wan, isuda ka no ti agkanta iti kasardamilan. Di nakman rabakan akasta si Kalisa. Pudno man ti ibagbagak mare. Asino tinang ibagakan ka, amakan nukun ko na adalaang dayta. Ni Queenie mismo tinangibaga mare. Anya? Adda pa yung tilugan da ka. Sigurado a second hand laang dayjay. Kan utang tinaggapuan na. Pangalanda kumangay mat iti bayad da no bilang man. Pudno ka di tinadamag ko, Queenie. Anya dayjay mare. Da kayo kano matagkanta iti kalay sa damilan. Wen, da kami na rod. No kasta, pudno gayam ti indanon kanyak ni Lisa. Adda ka di parikot? Ay awan. Awan matkit de. Kaya't ko lang nga i-confirm no pudno matlaan. Umay kayon to tapno agsasala kan agkakanta tayo. Ayun makitan to no sa anak ka sumadot. Tapno mabuya yung matlaang on the spot ti panagkantami. Tapno saan kayo nga agkom-comment iti dakas kadagiti video nga ipopos mi. Anya? Naimbag man, tasan kaya nagpinungot kini Karen, bakit? Wen ata nakapagtepelak pay lakay. Yung madlaw ko itilangana akas la madanagan launay. Nalagip na siguro, dagiti comment na kadagiti video ta. Mabuteng dayjay, no idiretsok nga ibagakan kwa na. Iso akas jay ti reaksyon na. No, apay nga may namasapol nga ag-comment da iti kasjay. Sa ita, isuda mo't gayam tagbutan. Ay, agin tuturod man nga minin dagita managapan lakay. Bayamon, ditan pagsaritaan ti may papan iti day tabanag. Ag-practice takit di, tapno mayat ti performance ta inton bigat. Ipaneknek ta asaan alipsing ti kantata, ken kabailan ta ti agsala.
Uray siya nga rod, Mare. Kasla masaduta ka mapan. Ay, anya nga tang agpaiso, Mare. Kasanulaangan, no i-special mention data ijay, Mare. Ay, di nakababain to. Day tamot lang ti may sa pagdandanagak. Nang rona kat isudang agasawa ti agkanta. Amangan no bumalas da, Mare. Indilit mo ka din, nagiti comment mo iti post da. Ay, wan, Mare. Deleted aminan. Uray siya, Mare. Indilit kon. Ngam adalatadanag ko, Mare. Narigat man, no ma-special mention ta ijay. Ay, nakababain mo. Mapan kayo din. Tapno mangagyo ti golden voice dagiti taong uyawon nyo. Na, Mare, nagatuti nagpalakpak kalpasan ti panagkanta da Queenie itay. wan nga rod, Mare. Talaga nga adugayam ti fans da, uray dito'y lugar tayo. Wan nga rod. Uray anya ti ibagbagata kat bumiliblat tamot dagiti tattao kadakwada. Ay, nakababain tapay dito'y, Mare. Sapay in marmari testa kadagiti kalugaran alipsing laang ti kantata. Anya nga iti makunayo iti kantada. Lip-sync ka di pay? Anya kalakit din ay alakay. Tunggal ada pagsaritaan mi, adda ka akanayon. Kas makita yu may. Talaga talented da. Oray uyawon nyo ida. Agprogreso da latta. Da kayo nga. Ada sweldo nyo iti kas aramidan nyo. Masapul nga rod nga iparupam, si Albert. Ay na, inton sumaruno, agbalin kayo naragsak para itipada yo at tao. Di yu ipalubos nga apal ti agari di ta puso yo. Naim paglaga na, tasan awar freak da Queenie. Iso nga awan tinangag nyo. Ha, no sabali la siguro at tao. Delikado kayo. Amangan no special mention kayo matern. Kasano ngay, Mare? Kaano tang agsorry kadakwada? Kaano nga tanga agawid da, Mare? Agsublida kano ijay syudad intunulunis, Mare. Panag ko na, Mare. Mapakawan da tanga tano, agsorry ta. Day tati jak sigurado, Mare. Uray nag-delete ta ti comment no na-screenshot da. Awan mat siguro ti dakas na no ipadas ta ti makisarita iti personal kadakwada. Sabagay, gusto ka, Mare. Saan ta amaamuan ti sungbat ti saludsud ta no di ta padasan ti makisarita kadakwada. No anya ti desisyon da. Aklunan tan ah. Anya kay, kat managbasol mat nga mintingiwat ta. Anya laki, Jain. Agbalin ka anaragsak, kadagita bambanag anaragpat ti pada mataaw. San adakas ti agsayais, wano agkumain no para may iti pagsayatan da. Angam no ti suggestion wano comment mau, ket adanayon na nga apal, ay agpanunod kan, tasan anasaya na ita, kakabsat. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay na, kastoy latan ti kabibiyag mo, Merna. Awan pa'y pulos lulong awam mat. Ay kat addan tulat tamot amanang. Sapay umananak ka. Masikog ka man gaya man. Apay, saan nyo nga amo, di ko nada a family planning? Ni manang mat, pati pa nagsikog ko, pakibyangan na. Piton ti anak yo ka ni Guryo. May kawalon, day ta sikog mo. Kasanulangan ti biyagyaw, kat makitaltalon laang mat nila kay mo. Ah, manang, adda ka di extra akwartam dita. Kunakon kat, dumawat ka manan. Sa anak ka dumawat. Umutang nga. Igatang ko lang iti school supplies dagiti anak ko. Nakiasawa kan tumat nga iti pada mamarigrigat. Nagado ti agar-aram kan ka. Ngam no apay adadya pa aguryo ti pinilim. Manaw ti ka sa pulam.
nagawi doon ni manang mo. Kaawawid na. Anya man ang timbagbaga na kan. Awan, imay laang pimasyar. Inuy-uyaw nakmanan anya. Medyo. Talaga nga ginggay ta. San nakpay anaaklon ni manang mo. Bay amon Hun, bakit? Amok amarigri ka taklag. Ang dayto iti bakin ka. Atidog ti pasensyak. Amok day ta, lakay. Nala, nagananos talang bakit? Mamati ak. Dumuras tumot lang ti panagbiag tayo. Isungarod akanayon ko nga ibagbagakan ka. Sige pa'y lakay. Nay-nayunam ti kinagagat ken kinaanos mo. Anya matan dito ipasidam kanyak. Agriri ka? Saan mo't asi ka tagbirbirok? Tinapaan na magmbaga. Huh, jak kaya tayo ta. Dayta ti adda, iso nga iso ti anusam. Oh, rajak mangmangan. Di saan laang? Nauma akon amangay ayuken ka. Oh, napan ka lang arod nakipalingkin. Natengpay lang ti ginatang mo. Sa anak anapan nagpalingke. Naggapuak ijabalay ni ading ko amerna. Kat dagitan nateng mula nila kay na. Kat, apay nga arod aban ni kesan nakngay. Tanagagat ja asawa ni Mirna, saan akasken ka a degree holder, ama ko na, ngam awan mo't trabaho na. Agsao ka manan ako nak. Mabalin ko mo't kati agtrabaho no kayat ko. Kat, apay nga ron asan ka nga agtrabaho. Bumakita kon a maestra. Saan ka pailaan nakabirok iti trabahom? Tati kayat mo, no agtrabaho ka, si kaadagos ti manager. Nangina, ti irik itaker. Amok amadama. Iswa dinanon kan dito'y taltalon. Gaputa kayat ko, asya kon ti gumatang iti apit mo nga irik. Ay, pudno ma'am. Una, saan mo nga ito iti sabali? Gatangak iti special prize. Nagmayat ngayon no kasta ma'am. Saan nga main ang nagtalon nagitiraduma aman nalon? Gaputa kabutong dati tikag. Angam sika, nagtalon kalata. Turod lang ti pakinakam day ta ma'am. Isu nga road aman mano ti magata nga irik ita. Nagswerte ka ta nagtalon ka guryaw. Itultuloy mo tadakkel ti masangwanan ti kasken ka. Miss na kita. Wow, nagsuhitan. Oy, tenga ti rabiingam ag cellphone ka pailaang dita. Ha? Ay, ginitak lang di oras. Oras nga, adda ka chat-chat mo anya. Ha? Ayawan, maturog ka kiti. Sika nga awan trabaho na ti makichat. Ay, di ka lamabain di tabagim. Na, rabrabingag sa sermon ka. Ha? Oh, yan mo't cellphone mo, tagriring. Nibayaw mo da itoy. Ay, katsong bata mo na. Nuapay mo't nga awagan na ka iti katangaan ti rabi. Hello? Manang, naganang ka ni Berna. Anda kami dito ospitalita. Nasayat mo, tanaganakan, ta sana marigrigatan. Lalaki ti anak mi manang. Usto day ta na, ipalaygit mo ni bakit mo. Sige, umay kami pumasyar di ta inton bigat. Bye! Uunay ka mo't. Taagunget-unget ka. Imbes ko maamaragsakan ka. Maragsakan, anagadon ti anak da. Ay, kit nagagadamot ngamin. Wen, nagagat ni bayaw ko. Sika, sadot ka. Maturog tan, saan kan nga agsel po cellphone? Inidap ko lang araw doon. Mamwak lang ang makichat-chat ka. Putdak ta junior mo. Nag-cute ti baby mi anya manang. Wen taubing pay. Naa, ni manang mo't nakamisuot manin. Amok mat nga men nga adulat tan ti baklayam arigat. Agasam day tapito nga ubing abiyagan yung ay. Kabailan mi asuportaran ida, tagtintinulong kami kiniguryo. Mabiyag kayo iti panagtaltalon na laang.
Di mo amo ayamanang adinanon da pa'y aginatang jay mula na nga irek. Day talaang ti panpanakkel mo. Swerte day tamanang, manmanutikas na. Ni Manong ay, kumusta mat? Ay na, di mo damagan. Mapirdi laang ti aldaw ko. Adda ka din trabaho na? Saan ka di pa'y nagmasteral? Awan, nagpili iti trabaho. Da kamat gaya man dito'y lugan, bakay? Tatay ka pa'y nga ururayan. Apay, asino ti awawagam? Ah, iya kumpare ka. Kumpare nga, katawa makisarsarita di tadayo. Kumpare ko nak. Makadlawa ko na. Maamwak lang alukluk ko na. Kung nagtumot nga men, agalwad day ta alwadam. Putdak day ta. Oho, pandarak man lang ang tilugan. Agong unget ka manin. Maala, inta, pumanaw tan dito'y ospital, tamapana ko nagisuro. Nagmayat man, nagitiapit mo nga Eric Guryo. Natiyambak lang, ma'am. Nagdadakkel, tidawa na. Kay maak kami na talaga tagtalon, ma'am. Kat, kas itisigod syakman ang tibanggol pe. Ay, gatuan, ma'am. Basta kada agapit ka, ibagam kanyak, ta syak timang bayad. Wan, ma'am. Arigla daw. Nagsakitan ti pagbagik. Kasano asan nga agsakit day tabagbagem, kat nakailad ka lang mat dito'y balay, saan ka pa'y amaininitan? Masanburnak nga raw. Apay, di mo amo ang makapakanser ti singising tinit. Nagkanser ko man ani bayaw ko aguryo. Oho, iyawatan nakman kidi iti namag. Jejus Aha, naglaing kan, pati inumom ipayawat mo pa'y kanyak. Sige matan Di nakpay among asikasun mo. Pasig la day agong unget akan ayon tiraramidam. Ano tiyar aramidek a paperwork ija eskwilaan. Tangay nagililad lang tinar aramid mo. Tumakder ka, tamapan ka agala iti Diyos nga inumam. Ne, bakit? Adagbusbusina. Ne, puraw mat avanday ta nakaparada di ta igid ti kalsada. Asino nga ta ti makinkukwa? Adda ka ni Manang. Ah? Lugan yo, day ta puraw avan? Wan. Ginatang yo? Wan brand new da ita. Nangalaan yo nga iti kwartayo a pinaggatang yo. Di Manang mat. Gaputa agtaltalon lang nila kay ko. Saan kamin makagatang iti brand new avan? Manula ang abulan asa anak a bimisita iti balayo? Adan lugan yo abaro? Madama pa yun ang ipatpatarimaan mi jay balay mi nga uyawam apan aw idi. Ada kwartayo? Ni Manang makapakatawa. Awan nga min bilib mo kin nila kay kukut. Masikog ka manon siguron. Saanin Manang? Nag-family planning kamin kin nila kay kukas kunam. Invitation para iti panagbunyag jay kaanakam. Isunday to dya inyanak mo iti ospital? Nag-cute man. Kaano nga iti bunyag? Lugan damir na je puraw avan? Kita man, gapo iti kinadakkel ti anos ni Goryo, nakagatang da iti lugan da. Day talugan mo aginatang mo pa'y idi 19 kupong-kupong, dandanin saan nga agandar. Mayat sa ti agtalo na. Mayat sa? Agtalon ka? Idinto adimon to pa'y may kurre dya inadal mo? Ay, nagmasteral ka pa'y mat iti mano atawan. Istambay ka mat latta. Isunday to'y jay panaw idi abalayo? Wan Manang, impa second floor min Tanagadumot ti anak mi. Kasapulan dati bukod da asiled. Naka-tiles pa yan. Ura dya kusina yung akadaratan laang ide. Nakagatang kami matan iti TV. Tapno saan ama kibuybuya iti kaaruba dagiti ubing.
Nagpartak matan ti panagdurasyo, Mirna. Sige ngamin nila kay kumanang. Trabaho at trabaho, aldaw man kan rabii. Naudi kamin ken ni manong mo. Kasjay latta ti kabibiyag mi. Agap apa akanayon, gapo iti kinasadot ni manong mo. Ala, intakit din ijay kusina. Ta nakasaganan ti makan ijay. Aywan gayam, nagsangpet sa amin ang dagiti padpadaanam a bisita para iti bunyag jay ka anak ka. Mana, nalpas ka din anangan. Ado pa iti makan. Man kalata, mana. Ay uwan, kalkalpas ko. Birbirukak man nila kay ko. At damot ijarwar mana. At nakasarsarita na iti cellphone na. Nangan nga tamutan. Inak man damagan. Oh, I love you, kunak. Sika talaga. Nakasweet ka. Miss you. Pakisman nga, Rod. Siyak man mat. Kisnak mat, Nay. Kisgayam ah. Ni bakit mat? Uray akla na ulaw. Asino day takasarsaritam? Ha? Asino? Bayan, at ni misis ko. Asino day tako na? Ay, nagkatuti tao. Di naman ibabayin dito eh. Awan bibiyang kuno ado ti tao. Kunakon kat. Idi pa yaluklukon na. Meron na bakit? Apay aya, madamaak nga agi sa serve iti kanan dagiti bisita. Ay sus, ni manang mo. Pungpungutin na ni bayaw mo. Anya, taapay. Ingka kitain. Anawaam ita, delikado. Manang! Guston! Awanin buok ni Manong! Kaasiman! Kalbok day ti a tao. Ibatanak Mirna. Nagadutin tao amang buy-buy kada kayo. Di kay lamabain. Mun nga, Rod. Iskandalosa na manang mo. Kasano sa anak nga giskandalo? Awan lang arudan trabahom. Agbabae ka pa. Awanan kay tipain. Saan mo nga ibatan ni manang mo, Mir? Kasla yun. Ay, nasugot pa. Yan na. Guston! Unay matikas to yagasat ko na yan. Guston, Manang. Nagmanmalon kan nagrungrungaan. Nagdadakkel ton adagiti eyebags mo nga agisuong. Nagmala sa kanaki asawa iti degree holder. Barang agbalbaliwon ni Manong. Imbagpaykan ka. Tauray naman nalon lang tinasawam. Nagagat ka na anos. Nasingpet pay. Oh, lakay, nangagmang. Umay ka man ngamin dito, api nga da kaya dita kusina. Mainak ngamin ni manang mo. Api amabain ka. Anya laki din, ay halakay. Oh, Manang, adtoy nila kay ko aman nalon laang. Kas makita mo't, na progreso ti panagbiag ni, gapuken ko na. Oh, anya nga ilakay. Wun ko na mo't na. Anya lakit din. Agsao ka mo't Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Si Mang po ito nagiti materialis lakay.
Kasaritak nga ro ni pare Marlon. Tarugyan damot tayo. Wala. Kasapula ka talaga ti pangi-display ak kadagiti collection ko. Ilako kundi dadong matap numaksayan. Una, napunpunumad ngaminan ti kusina iti kitchenwares. Sayang lang, tasaan mo mat ama usar amin. Isu nga ron nga ilako klakay. Brand nyo pa ilaang ti dadong maditakad. Wan gayam, tulungan nakman kiti amang irwar inton madamdama tapno mapunasan. Kataptapok ngamin ti dadong makat. Sapay adda trabahok. Saan pa'y analpaster aramidan mi? Inton bigat langan. Okay ka dila, eh? Wan, okay laang. Mabalin pa inton bigat. Saan pa'y matkidi anay patakder ti pangi-display ah? Irwar mong tuman dagiti nakakarton a kitchenwares iti kusina. Ta display inton sumang putak lakay. Sa dino ti papanamaya? Mapan ko alaang ti mainayon iti lakok lakay. Wan gayam, at dapat ti ma-deliver inton madamdama. I-receive mo to ah. Nay, pagbalinam sa amot na negosyo. Katwan, ipadas ko man mo ti ag negosyo iti kitchenwares lakay. Kurang mo't ngamin ti collection ko ang ma-display. Nga iti bayad ti deliver da? 9,500 ti parcel ko lakay. Ada ti 10,000 iti drawer. Sige. Kahit, i-receive ko laan? Wan, ngamsakbay nga i-receive mo. Kitaan pa'y nga umuna no awan abot ti parcel. Tapno makasigurado tayo asaan anakisayan ti parcel ko. Ada pa panakita nanang. Sa dinumag, Iti ayan ni Mari Elvira. apay ijay, anya ti aramidem iti ayan ti kumaray. Mapan ko lang kita ang ti kitchenwares alako na nanang. Ilako na kami ng dagiti collection na. Adda nga rod kwartam nga ibayad mo. Anya kay lakit dimat nanang. Masapul ay ti kwarta. No adda nga iti magustom ijay. Window shopping lang ti aramidak nanang. Sa anak pa'y agumatang, taawan kat nga rod kwarta. Sa di naman ang tinapananday ta asalay, bakay? Iti ayan ti gayum na lakay. Na, anya man ang taramidin na ijay. Ag window shopping ka now. Nakita nga agpaisaw, dagiti pang kusina, ala ko ni Elvira, itay limabasak itay ayanda. Kinangingina si ka. Ang mga no branded ti daduma. Sigun iti anak ta kat collection kanong amin ni Elvira ti daduma. Ay, wamot piman, bakay. Branyo mo't amay. Isumot lagayam anangina ah. No apay pailangan na panisali ijay. Inton madamdama, adan tumanan to utangan na. Kas nako nakitayan. Ag window shopping laeng kano ti anak ta lakay. Ay, siya pala kumaa, tadi na mapanunot ti umutang manay. Anya ngay mare, adda ka iti napilim? Kwa, Mare. Itay pa aming mingmingam dagiti collection ko mare. Isu na lang ta, awan mo't kwartak, Mare. Window shopping lang, mati ka ba ulak? Ay sige lang mare. Agkita ka kiti iti iurnungam. Makita Mare. Nagngingi na matgayam. Talaga akas ta mare. Saan asinsinan dagiti kitchenwares? Natibkar dagita. Madlaw nga rod, Mare. Luan dala ang kwartak, gumatang akon. Iurnungam amare. Makitan to, Mare. Bagaan kan tulangan, no adda igatang ko. Ni Mari Sally mo tinasabat ko di tadalan ni tay bakay. Dito ka di balay tinagapon na. Wan lakay. Kahit, anya nga itimay na imbagakan ka. Imay la ang nag-window shopping.
Di addaman ng tinakurso na daan na kadagiti lakaw. Adda ngam awan ka no ti kwarta na. Ha? Naimbag man ta saan nga imutang ken ka. Ay na nakarik na siguro alakay sa maysa. Adda ti karatula iti entrance. Naglawa an no credit. Sigurado an nabasa na dayjay. Isu asaanan a pinadas ti imutang. Gusto Ay sus, nagrigat madlang ti agpautang ita panawon ba kay? Uwan nga rod lakay, nagriga ti agsingir. Makapatroma, kan makapadepres paikit di ino daduma. Taado dagiti tao adi na ammut agbain. Talaga na puskol ti panagrup-rupa da. Okay, Manang. Bye. Asino dyan mawag bakit? Ni Manang Juana, lakay. Apay ka daw? Ada man ang parikod ng agasawa? Awan mo't kit day. Inyawag na lang ti kalay sa ti anak na ngay nauna. No kasta, mga sawan ni Makaw. Wun lakay. Tagano nga Taga Bagyo kanumag. Ay kasi nagkaroon Wun, asidaglaeng. Iso ang mapantayo. Sigurado nga ado ti kabagyan amapan. Doble purpose ti kasardan umilang. Reunion mo't laengan dagiti agkakabagyan. Anya nga iti planom sali anak kaw. Umatindar ka iti kasarte kasinsin maw. Wan tatang, apay kit din asaan. Anya nga tate regalo tayo kadakwada ya. Aywan nga agpaisoan niya. May mayat ko man o adamay itid tayo arigalaw. Pagpanunutak to noan niya tatang. Kita mataw man iti budget tayo. Amukon tatang. Anya nga Adala ko ni Mari Elvira kitchenwares. Anya nga tano, kitchenwares laang ang ti regalo tayo. Ay na, nangingina dagiti lako na anak ko. Ustukit di tapno maragsakan mat ti kasinsin ko, no saan asinsin ang ti regalo tayo kadakwada. Parikot tayo ti budget. Pangalaan tayo, iti bayad tayo. Anya kay lakit din tatang. Ha? Siya kun ti agdiskarte. Anya ti masapon mo, Marisali? Agkitak man iti regalok iti kasinsin kong agkasar mare. Ay, wala mare. Agpili ka lang dita. Mayat dagita apang regalo. Saan asinsinan? Daytoy mare, manuti kastoy? Ada ti price tag na dita, mare. 3,500? Wan, mare. Natibker dayta. Branded pa eh. Nagninamot mare. Sana mabalin ti dawat mare. Anya, dawatan tilakok, mare. Kumaan o ipadawat mo mare. Para kumaiti kasinsin kong agkasar. Ay, napasensyakan, mare. Ngam saan mabalin? Saan ko nga ipadpadawat tilakok? Unay kan mare, may salaang mat. Dakkel alugik mo't. Ano ipadawat ko lang, mare? No kayat mo na ito isag 350 lang ang titid ko kan ka, mare. Na, ay, uray saanan mare. Tasaglalakakit din titid mo. Ay, nalakit din. Saan mo't nga min mabalin nga ipadawat ko? Day ta napilim ta nanginamot day ta, mare. Nanginamot at ipuunan na. Para iti kasinsin kong agkalay sa kunakmet mare. Di mo pa'y pagustuhan da tao ma. Ti kunan itatang bukit napan ka kano nagkita iti irigalom iti kasinsin mo nga agkasar sali anak ka. Wala nang, napanak iti ayan da Mari Elvira. Ayan nga iti ginatang mau. Awan nanang, agkita tayo langan iti sabali. Nay, apay ngay. Adumot ti kitchenwares ala ko ni kumarem. No kasjay lang ti ugalyan na awan lat amok. Mabangkrap to day dya babae. Anya, nay, apay akasta mo ti ibagbagam. Adda ka di ti diyo nagkinaawatan. Basta, jakon kayat ti agsao nana. Makapa-stress day jay amari sali lakay. Abay, anya tinaramid na kan ka.
Imutang manan? Saan mo't kiti ah? No saan nga imutang? Anya nga raw. Nag-level up day ako mariklakay. Saanan nga umutang ti paglaingan na? Kahit anya nga raw. Naglaing mo tang agdawat. Na, agdawat? Katuan, agasam man, takayat na adawatan ti mat 3-5 alakok. Irigalo na kano iti kasinsin na nga agkasar. Sus, di matlagbain kan. Dayta nga ron, awan babain na. Isopay kit di ti makaungot, idi saan ko anapagustuhan ti kayat na. Naimbag ko ma, no sag 350 laang ti dawdawatan na. Ngam saan mat, tanangina mo't ti kayat na. Nakararte, makapadismayakit di iso adjakon inikan. Umayak man, Elvira. Anyat masapol yun, Ana Luisa. At dalaang kayat ko amaamuan balasang ko. Anya day tanana. Anya ti di yun nagkinaawatan iti anak ko, aya. Apay anapudot launay ti daranaken ka. Jay kitchenwares adaw-dawatan na, Nana. Dawdawatan na. Wan ngamjak pinagustuhan ti kayat na ngamin, tay nanginamot. Kayat na adawatan. Ti kunakan ko na, ikak iti libre ngam tay sag 350 laang kuma. Talibre mat. Ngam di namot kayat na na. Makaungot pa'y kit di. Ay naglukon. Iti anya ngamin agapo adawaten na dagiti lakaw. Malugi ka mutan Day tati di na maawatan, Nana. Kumusta ngay? Anya timbangan ni Elvira kayong kabakay. Anya kano ti di na nagkinaawatan iti anak ta. Apay na po ti dara ni Saliking Kuana. Kayat na adawaten ti lako ni Elvira. Ngam saan pinagustuhan ti kumarin Anya man ti daw-dawatin na ya. Tinangina alako ni Elvira. Ay, naglukom. Dawatin na tilako ti kumari na. Dayta nga road lakay. Amuna mo't alako dagijay. Ngam no apaya kayat napailaang adawatan. Ay, agar-aramid day tao. Anya nga timbangan ni Elvira king Kuana. Kayat kano ni Elvira nga ikan. Iso na lang tatay tag 350. Ang aginarti kano ti anak ta. Aginarti pa lang. Katiso lang karoon ang dawdawat. Naku nampay lakay. Ay, jak amoy ti dayta nga anak ta. Sabali mo ti ugali na. Ay, pagbaga amang kidi ba kay? Marwabag! Napudot ti daram ken Elvira. Kat basol mo matgayam piman. No apay adi kay nagkinaawatan. Anya man day tabasol ko, Nanang. Apay ngamen adawat tilako na. Anya? Anya kalakit din ay anak ko. Agin didiam mo kapailaang dita. Kasanumat anamuan nyo ti may papan iti day tabanag, Nanang. Nagpulong day dya babae kada kayo? Saan nagpulong ni Elvira kanyak? Siyak tinapan nagsaludsod kan kwa na. Saan mo't ngamin amabalin adawatam tilako na? Nunangina ti presyo, kayat asawon dayta, dakkel mo ti puunan. Mayat nga ron ti kasjay, Nanang. Ikanak iti saglala ka at kitchenwares, kat imbagak mat apang regalo ko ma. Di ka pa'y agyaman ta ikan na ka. Una, antay lokal mat saglala ka. Ay unay ka na anak ko. Si kalangaruden ti maikan, si kapay ti kasta. Anya lakit din ti ugali akasta. Makapaasarmat ni Nanang tatang. Postulaan mo, tinbaga ni nanang mo itaya. Sa kanunungan nyo pa'y laang. Nangag ko, ti saritaan niyaw, kani nanang mo. Kan naglawag, asik ati kamali, anak ko. Anya nga ron ti kayat yung nga irigalo tayo iti kasinsin ko. Jay sag ti 350. Ti isyo di taoy, kat ti panagdawat mo. No kayat mo, ti mangta di tinangina regalo iti kasinsin mo nga agkasar, ay kapakipurtiya ka tapno day gatang mo. Saan kat aday tagdaw-dawat lang mo ba nakaw? Ay nakababay mo iti gayem mo Ay, nalaing agdiskarte. Jak amman.
No siyak ti sika, ay agpakumbaba ka anak kao. Sika, dayan ti parikaut. Sala nga napagustuhan ti kayat mo, kastakan. Ay laglagi pa manak kao. Awan ti librita, apanawag. Ay, Nasa apa ka mo't anak ko? Mapanak makipurdiya, nanang. Ijay. Itayan naman ang Shin. Itaman pa'y anapanunot mo ti makipurdiya. Ano usak tapno adda igatang ko iti regalok iti agkasar akasinsin ko. Kasta no kayat mo ti mangted iti regalo, agtrabaho ka. Saan kat aday ta agdaw-dawat kay ti sabali at tao. Wen nanang, amok daytan. Saan ang masapol nga ulit-ulitan niyo? Anya ti umay mo ipagkasali. Gumatangak iti kitchenware nga irigalok iti kasinsin ko intun Lunes, mare. Anya a kitchenware. Tay 3,500, mare. Tay daw-dawatak ka ide. Ay, saan nga mabalin ti utang, mare? Anya, kalakit din, mare. Saan ko nga utangan, anya? Sigurado ka? Wan. Ada kwartak, mare. Kita ang tiwalit ko. Sagsasangaribo mo't, mare. Nangalaam nga iti dayta. Siyempre, nakipurdiya ak, mare. Tangdan ko ang nagruot ken nagmulat ti kwarta makitkitam. Nakababay ngagpaisuken ka no dawatag ti regalo. Kastaman ti kayat ko kan kamare. Pasensya kan iti naisawang ko ken kay di mare. Kamalik day jay. Saan ang pampanunot? Okay lang, mare. At least, naka-amiris kan. Wana, tapagtultulungan dakmat abagbagaan dananang kentatang ijabalay. Agpili ka nga rodan, mare. Anya akulay ti kayat mo. At damat lang ti paper bag ko ditoy. Ison ti pangikargaam, tapno day talaang mangyawat iti kasinsin mo ti aramidam into no Lunes, mare. Ay, anya laki, dahil no saan na napagustuhan ti kayat mo? Di ka maupay iti gayem mo. Panunutan mo ti pada mataaw. Laglagi pa, nagpapada tayo lang agdisdiskartay. Tapno agprogreso ti biyag tayaw. Anya laki, dahil. Bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag. Dito'y drama tayaw. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.